reka rero dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ushaka guhagarara ko mu minota mikeyi dusome. Shaka guhagarara ku ijambo rimwe gusa riri mu Baheburayo 11 n'umurongo wa 6. Abaheburayo 11 n'umurongo wa 6. Madusome. kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha intera abayirondera. Amen. Amen. Ni ukuvuga ko ijambo nashatse ko tuvugana ni ijambo rivuga ngo kwizera kunezereza Imana gusa. Ntabwo nashatse gusa ko duhagarara. Kwizera kunezereza Imana, kwizera kunezereza Imana. Ndashaka ko uyu munsi dufata nibura n'iminota 5 twizere Imana kugira ngo inezere. Nasanze mu bintu narasomye sanga ngo no kwizera ngo biratuma Imana inezera. Rero shaka ko tunezereza Imana dukoresheje kwizera, hanyuma niyanezerwa itugabire. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Narondeye ayandi majambo sanga muri Matayo 17:20 haravuga kwizera kwimura imisozi. Yesu abwira abigishwa, hari umuntu yari yazanye umwana wiwe ngo nibamusengera arimo dayimoni. Abigishwa baramusengera, bamaze kumusengera yanga kugenda, hama baraza Yesu aje bati abigishwa twamubahaye yabavyanse bananiwe, none turagusabye musengerewe. Hanyuma aramusengera dayimoni iragenda. Igiye abigishwa baca bamusanga ahari, bamubwira ngo none twebwe ko twagerageje habaye iki? Twagerageje nako tutagize, nacyo amajambo wakoresheje natwe niyo twakoresheje. Twavuye ngo toka muvemo, toka yasi mugemo uraje ngo toka amuvamo. None byagenze utababwira ngo ni ukwizera guke mufise, ngo yaba mwari mufise kwizera kungana n'agatete k'ubururu ka Sinapi, ngo mwobwiye imisozi ngo nimwimuke imisozi ikaba. Nimwumva ko ari no kwizera kwimura imisozi. Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Nasomye no muri Yohana ya mbere baravuga ngo ni ukwizera kunesha isi, haba n'ukundi kwizera kunesha isi. Ariko njye nashatse guhagarara ku kwizera kunezereza Imana. Haleluya. Kwizera kunezereza Imana. Kwizera kunezereza Imana ni ijambo nashatse ko tuganira, hanyuma dusenga Imana ariko tunezereze Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Iyo uravye umuntu yitwa Aburahamu, Imana imuhamagara, yaramuhamagaye imukura kwa se ngo se yari afise ibigirwamana, hanyuma akavyanikira ku zuba, imvura iguye akavyanura. Ariko ngo bakavuga ngo ivyo bintu ni Imana. We yiyumvira ko ibyo ari byo byose hariho Imana iruta iyo banikira, hariho Imana bantu batandura imvura yaguye, aravuga ati ibyo ari byo byose hariho Imana. Yizera ko hashobora kuba hariho Imana itanikirwa, Imana idahishwa imvura iguye. Haleluya. Hanyuma ngo Imana iramuhamagara, iramubwira ngo va mu nzu ya so no mu gihugu cy'iwanyu uze ndakujyane mu gihugu nzogira gute nzokwereka. Aburahamu ahagurutse akwirikiye ijwi rimubwiye ngo haguruka ngiye kukwereka igihugu. Ni igihugu atazi, ni igihugu atigeze yiyumvira, ni igihugu Satani
atamujyanyemo, ariko ni ijwi gusa akwirikiye rimubwiye ngo haguruka tujye mu gihugu nzove. Jewe naratanga uyu muntu ahagurutse ntiyanahaguruka wenyine, abwira Loti mwene wabo ngo numvise ijwi none tujyane. Na wewe muzi yukiye no muhitanya abandi mu mujyane. Ariko agira kwizera yuko iyivuze itabesha igihugu uko ikivuze izokimuha. Aburahamu nta gihugu yabonye, Imana yamuhaye igihugu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma imubwira urubyaro ko izomuha urubyaro kuri nde? Kuri Sara. Sara akwiza imyaka yo kutabyara iruzuye. Sara abonye ko imyaka yuzuye yo kutabyara, aramubwira ngo birashoboka ko isezerano Imana yatwemereye ryoca ku nshoreke, none byara kuri Hagari. Imana iramubwira ngo si ibyo navuze umwana w'isezerano ko azova kuri Sara. Sara inyuma y'imyaka 100 agize gute? Asamye arabyara. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mwana avuze haheze imyaka 100 bamurindiriye, imyaka 100, kandi babwirwa yuko abana bazobyara bangana n'umusenyi wo ku kiyaga, ngo cyane bangane n'inyenyeri zahe zo kw'ijuru. Ariko Imana ibwiye Aburahamu ngo fata Sara, bambe fata Isaka, ufate n'inkwi, ufate n'inkota n'umuriro, umujyane ku musozi ujye kumutamba ku gitabo. Kandi aho ni hafi isezerano ryo kuzoba iki? Ihanga rikomeye. Afashe Isaka amujyananye n'inkwi n'umuriro n'imbugito, aramujyana arabyikorera, abwira Isaka arabaza se ngo none ko hari umuriro hakaba n'inkwi hakaba n'imbugita, intamirire. Aburahamu ati ngiye kukuboha ndakugereke ku nkwi amacane, kuko Imana yambwiye ngo gutange. Aba bantu barizera. Ubu nta muntu dufise yotanga umwana ibikuntu, kandi byo kwitwa ivumwe ntibyoshoboka. Uretse abo mpora numva ngo bajya kubatanga ikuzimu, abo bo barabatanga, mugabo aha mu nzu y'Imana ntabwo botanga, ntibyoshoboka. Jewe namwe ndabona Hana yari igitangaza. Abyara umwana, amubyara bigoye, imyaka 2 iheze, amucukije ku ibere, amushyira Eli, amugumana Shilo n'abarataha. Cyenda gafise k'imyaka 3 sinokikura. Umugabo wewe ngo yagatanze ku myaka 2, kabana n'umutama, kandi mwebwe ntimwobarungika kwa basekuru muvuga ngo bagiye kuregwa n'abatama. Abatama bazi kurega, muzobaze ko atamureze. Haleluya. Haleluya. Nimwibaza, afashe inkwi n'umuriro, aramubwira ngo ryama. Ijwi riva mu ijuru, Aburahamu rekeraho nabibonye, hindukira amaso uraba inyuma yawe, ngo abona igitagari cy'intama, ngo cyafashwe mu mahembe, baramubwira ngo naba ari igitama. Jewe naribwiye atari hamwe abagabo barinda, yari gushika kugika imbere ya Sara.
mutama imbere ya Sara. Muzi ko Sara yari yarirukanye n'incoreke n'umuhungu babyaranye n'incoreke kavuga ngo ni mugende, hanyuma ukaza kumubwira ngo Isaka namutama ngo ariko yizera yuko azosubira kumubona. Imana idufashe. Reka turaza kunezereza Imana, ndabizi ukuri kose ndabizi. Amen. Mose uko yavuze murakoze, bamushize mu mazi, bamutorera umukobwa wa Farawo, ajya kumurerera kwa Farawo, arya ifiriti kwa Farawo, arya na mayoneze kwa Farawo. Ariko ntiyiyumvira yuko kuguma mu nzu ya Farawo ari ibintu by'igiciro, cyane ko muri Egiputa ari ibintu byo kurambararaho, ngo ahubwo yiyumvira kuva kwa Farawo ngo agende kubumba amatafari. Amen. Nzogenda mbumba amatafari. Ariko kwitwa umwana wa Farawo byose ndabona nti Umuheburayo ari mu nzu kwa Farawo, ata ibyo mu nzu kwa Farawo agenda kubumba amatafari. Bati Mose kuje kuvuye kwa Farawo warukeye? Oya, sinariye ariko nje gukorera iyi mpamagaye. Iguhamagaye gute? Ngo nabonye umuriro waka. Umuriro waza mu gisaka ntubona ko gihiye. Ati kandi hari ibintu byagiye gukwetura inkweto aho nahere. None ibyo twe urumva igisaka kwarukaga gusa, kandi kwetura inkweto nturegera aho nahere. Ati hariho n'ibyo yambwiye. Bati yakubwiye iki? Yambwiye ngo mugiye gutaha. Gutaha gute? N'inkoni ndayifise izobataha. Inkoni nizo gutaha. Inkoni n'inkoho ziri kwa Farawo n'igisirikare cyo kwa Farawo, inkoni nizo gutaha. Ati inkoni, none iyo nkoni zo gutaha ni uguterera hasi inkoni ihinduka inzoka. Ajya kwa Farawo, Imana yahinda abantu. None ikimenyetso cy'uko yagutumye ngo ni inkoni. None iyo nkoni iyo ati ta hasi, ayita hasi guhinduka inzoka. Ati to ibyo ni bitoya, reka mpamagara abakonikoni banje nabo ngo bazane inkoni, bati muziterere hasi. Baziterera hasi nazo zihinduka inzoka. Mose ntiwabibonye ko bitaza gukunda? Atoya, rindira ahubwo agasumba kandi kakamira. Bati wabonye ko nasumba kandi kakamira, ngo basigara ntabwo nibafise. Basubira tora yangu niyiwe. Farawo uremera niyo yantumye. Akora bya bindi byose, baterwa n'inda, baterwa n'ibikere, ntiyapfa kwemera. Wamaze kwemera, Abanyisirayeli mujyaho bati mwerekeze ku kiyaga. Baja ku kiyaga. Hano ni imisozi, aha ni imisozi, iki ni ikiyaga. Inyuma hari iki? Ingabo. Bati aha kurututayeno batumaze. Bati po batumara gute? Inkoni iriho naho yagiye, yankoni ngiyi. Hanyuma yankoni n'imbere y'ikiyaga gupfa citamo kabiri ngo bajya mu gahumuzi. Miriyamu araririmba aravuga ngo icira inzira mu mazi. Icira inzira he? None turi yoba niba icinzira mu mazi nimuyizere. Icinzira mu mazi, icinzira aho zitari. Niyo muriko murara hajya amazi hajya, uwuharavye yibaza ko hari inzira, ariko muraja amazi bacamo, imodoka zigacamo, inzira inzira n'ukuri kose ngo bacamo mu nzira. Hanyuma abo
ndakubwira reka kwigana abandi hari aho bitakuhira ntukigana abandi uko yahajabutse nawe niko uhajabuka bakorokeyemo barabandanya urumva ni koroteje ni umurongo muremure imana irabareka bose babanza guhereramo bakiri mu mazi bahereramo uwa nyuma agishikamo mu mazi uwa nyuma uwa mbere aho yoduze ngo ajabuke n'uwa nyuma agishikamo mu mazi biratera amazi aratera baheramo oye ntabwo kwishinga abandi hari igihe rero abanyegiputa bo bakurikira abanyisirayeli bafise isezerano ryo kujya mu ruzi hanyuma nabo bakagira ngo bararujamuka no ntibikunda reka nababwize ukuri abafise isezerano tuzojamuka abafise isezerano tuzojamuka mubwizere mubihagarareko tuzojamuka kukwirwa ntitujamutsa iri tujamutsa iri mu maboko yiwe itujamutsa nikiri mu maboko ya Mose ko Mose nawe harageze ahashakura hari kiri mu maboko ya Kristo iri mu maboko yiwe azotujamutsa manshi ariko turashaka kuvuga kwizera kunezereza Imana rero aba bantu barizeye nariko ndavuga Mose aca mu bugaragwa arabwira ngo mwabantu mwe Imana iduhaye amazi arihiga Mose muri ubu bugaragwa urabona amazi muri burya rutare burya ngo amazi ari mu kibuye iwe ariko kuko bari baravuze ngo uwe niwe buye abubatsi baganye ngo ariko ryapfuye biri kumyifuruka aravuga bati kw'icyo kintu harimo akantu kibuye ibyo ari byose amazi ari kaza kuba harimo akagereranyo kuko bibiri ivuga harimo ikintu ngo bakubita urwo rugi ngo ruzana amazi mu bugaragwa iburi abubatsi bari baraganye Imana ishimwe cyane hanyuma baca mu bintu ngo Imana izana inzoka izo nzoka ngo zijya abantu mu bugaragwa zirabatomagura zirabanobagura ngo bakagwara bagapfa Imana ibwira Mose ngo genda ufate inzoka wamwumve mu miringa uyimanike niba yimanika ubwira abantu uw'iyo nzoka yariye agende harya imanitse agire gutya arakira bamwe baravuga ngo yawe inzoka imwe Imana yavuga muri Edeni yabeshe Eva ikamubwira ngo uzopfa wavura ukwega inda hasi twebwe nitubeshe ngo tugende kunamira hanyuma ababimenye baravuga ngo harimo ikigereranyo ngo kivuga ngo uku niko Yesu azobana ko harimo akagereranyo kuko azobana ikaba yambiye ngo agacagenda munsi y'icyo giti ngo ndakiza ngo ndagize gute hava kuba harimo ikigereranyo cy'uko Yesu ariko azobana akaba yavuga ngo ndakiza n'abantu uku kwizera nshaka kuvuga hano ni ukwizera kudashingiye ku byo tubona ahubwo ni ukwizera kudashingiye no ku bintu tutabona ariko dufitiye amakuru ukwizera gushingiye ku byanditswe konyine jewe iwacu
mvuka mu muryango w'abantu birabura cyane. Hanyuma ejo bundi ngira kwizera ndavuga nti nibyo byigene ubu ndizeye bishoboka ko mbyara n'umwana w'inzoka. Sukuza yirabura ayirabura ariko nshaka kuvuga iki kugira ngo twende nshaka kuvuga ni ukwizera kurenze uko duhora dusenga tugasenga tukavuga ngo Mana bikore wiyubahishe bigaragare bimenyekane ko ari wewe Mana. No, itana bikoze iguma ari kandi iguma itana bikoze turi bakere iguma ari Imana bigumye vyoro tuguma iguma ari Imana kandi iguma yubashe iguma ari niyo kwizera. Rero twebwe ntibikora kugira ngo tuyizere, no, tuyizere itarabikora ihora niyo kwizera, yanabikoze iguma ariyo kwizera, itaranabikora iguma ariyo kwizera. Shadraka Abudenego ngo bagiye kubata mu itanura ry'umuriro, ngo barababwira ngo turabe yuko iyo Mana yanyu ishobora kubarokora muri iryo tanura. Ngo barabwira umwami Nebukadinezari, barabwira ngo nyakubahwa mwami Nebukadinezari, nta kintu na kimwe dufite two kwisiguza ngo twemere gukora ibyo bintu tubwiye, kwikubita imbere y'ibyo bishushanyo ntibishoboka. Rero twebwe turemeye kuja mu iryo tanura kandi ishobora no kudadukiza, mugabo gushobora kudadukiza ntibitwemerera ko tubyikubita imbere, no, ntibikunda, ahubwo ntitubyikubita imbere. Nubwo tugwamo ishobora kudukiza cyangwa ntitukiza, ariko icyo bikora ntitubyikubita imbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka ndababwire bene data, aba bantu barizera bizera Imana. Nasomye amajambo yo muri Enoki ngo Enoki agendana n'Imana, ngo Imana ihitamo kumwimura. Nta jambo na rimwe rivuga ko Enoki yapfuye, ahubwo amajambo rivuga ngo Enoki yarimutse. Enoki yagiye adapfuye, yizeye Imana, byose birwaniramo. Imana yamubwira ngo nukuri ko Imana urizeye tugende. Eliya nta jambo na rimwe rivuga ko Eliya yapfuye. Musosoma amakuru na Elisa yarabibonye, yamubwiye ngo uraba umwiterero, niwawubona ukabona uko ngiye tayari imigabane urayitwara. Eliya aduga amuraba gutya amwitegereza. Eliya araduga, byoshoboka ko tuduga, mwene mugire kwizera, gira kwizera. Ntimwasomye umugore yari afite isoko y'amaraso yadudubiza, hanyuma ngo abantu bakagundana, ngo bakavuga ngo none jewe Yesu ndagushyikira ko asengera gutanambika ku kiganza kwawe, ngo arondera uko Yesu yomukoraho, abona ntibishoboka. Abigishwa nabo bati baho subira inyuma bigenze ko, ariko nawe aracunga, arabona barayomboka, akora kuki kuza muri hose avuga ati ko niyo barakuvuga ngo basi birahera ngo kandi isoko y'amaraso mfite. Yesu ati niba mmaze ko abigishwa ati urabona ishengero uko tumeze tugenda turagundana, none wowe umaze kurinda kukoze ati reka uwumvaza ko si ibyo kugundana nabyumvise afite ukuntu akoze, aramubwira ngo kwizera kwawe bene data ndababwiza ukuri, ni ukuri kw'Imana. Ba Nowa babaye
bazi ubwato imyaka n'imyaniko, barumvise ijwi ribabwira ngo bazi ubwato hazogwa imvura. Nuba bazi ubwato arabubaza. Abantu baramubwira ngo nubu umusazi uratanga ubwenge. Nuba arababwira ati jewe narumvise ijwi rimbwira ko imvura izogwa. Ndamubaza igihe. Reka ndababwiza ukuri, aba bantu barizeye, bamwizera Yesu ataraza, bamwizera n'inama mu ijuru yo kurokora umuntu itaraba, ariko barizera. Ariko twebwe tumwizera yaravutse, tukamwizera yarapfuye, tukamwizera yaravutse mu bapfuye. Muri ubwo budasa murabyumva? Twebwe tumwizera yarabayeho, tumwizera bamwe bashyize muri Yerusalemu babonye naho yakeka, abandi bagiye no kubatizwa naho yabatuye. None bitabananiye ko twizera n'iminota na mikeya imana dukurehisha. Bene data, reka ndababwiza ukuri, nimwizere. Iyo tuganye natwe izobikora, izobisohoza. Iyo tuze niyo kwizerwa, n'ukubikora izobikora. Niba ntacyo twari duteze, ariko izobikora. Nimuyizere, fatira akanya gato ko kwizera. Twizere Imana izobikora. Reka nababwire, dufise urufatiro rw'Imana ruracyariho. Bametswe ijambo ngo Uwiteka azabe. Ahantu uhungiye ko barakomera, ntibanyeganyega, barakomera. Komera ku minsi mibi yahari, ariko nimukomere. Iyo tuganye natwe izobikora. Yemwe bafise inyandiko, mufise ibyo mwanditse. Iyo tuganye nawe uri ku musozi, bivugana nawe mw'isengero, ariko humura, izobikora. Imana gira kwizera gusa ko yinezeza, gira kwizera ko tuminezeza. Reka tunaniwe n'utuntu dutoya, tunaniwe n'akantu kangana n'agatete hasi nawe, niko kadutaye hasi. Nico kitunaniye. Ariko ndababwiza ukuri, mwizere. Aba bantu bo mu isezerano rya kera badukozeko, barizeye itaraboneka. Mwibuka uko Yesaya yaravuze ngo ndamubona, ariko suru, ariko ndamubona. Mwibuke barabona baraje, yaravuze ngo nokuma nte ab'Imana itavumye, ahubwo ngo mbonye icyo kuri bo, nifuje gupfa nkabo. Urupfu rwabo ruranezereye, bapfa nk'abakiranutsi, bapfa neza, icyo ntagapfa nkabo. Barababwira ngo ndabitegereza, ngo nkabona muri bo ngo harabunze y'intare, ngo kandi ngo ntari meze nk'intare y'ingore. Irimwo intare yo mu muryango wa Yuda, irunze hagati muri twese. Nimuhumure. Kabone twayaze n'umuntu ndamubwira nti ikimenyetso kikumenyesha kuzorya nuko ushonje. None udashonje woga. Ikimenyetso
kwizera gusa. Kubura icyo wambara nicyo kimenyetso kikwemeza kuzopambana. None uzifise ufise ikimenyetso cyo kwambara, ubundi rutisanganye. Nukuri kose nimwizere, izere. Reke dusenge utahane kwizera ushobora kunezereza Imana. Bivuze ngo hari ibindi bintu byinshi abantu bari kwirirwa biruka ngo bari gufana Arsenal, abandi ngo bari gufana Manchester, abandi ngo bari gufana ibiki. Wihuriye gutanga intsinzi z'abandi, iwanyu nta ntsinzi yoha ukatanga igitangaza iwanyu. Aho hari abagira bashaka kuvuga bati ni umunyagihugu, ni uwaruri udamaze, ni uwaruri. Twirirwa inyuma Messi, ibikombe bya Messi uwaba atwaye ibikombe bingahe mwishura mu bakangana. Wowe uririrwa ufite n'intsinzi z'abandi, iwawe mu nzu barayibuze, nta karande ufise ngaho. Ariko reka nababwiza ukuri, niyo kwizera. Ibihe byose niyo tunaniwe, tudashoboye ihora niyo kwizera. Uvuga ibindi byawe cyakora reka mpereze muri cya gisuma nticyari ku musaraba ngo kibanga uburyo bwa Yesu. Reka ukwizera kwacu gufise ishingiro, ntitwizere amalibro. Ubu nanjye nari niza abangaburi ariko nta n'inyinya mwagira ngo mufise make mwarahize ariko ntimutariko arabagaburira. Ariko kukwizera tuvuga ko tugaburira, kukwizera ko tugaburira. Haleluya. Yesu baramubanze hano igisuma na hano ikindi. Yesu atangura gutaka avuga ngo mana umbebeshejwe n'iki. Yesu ariko ararira, arizwa n'uko Imana imuheze, arizwa n'uko Imana imukuye nk'amaso. Ariko igisuma kiri iburyo bwiwe, cyoco kiracyamubona nk'umwami, kiracyamubona nk'umucunguzi. Avuga ngo naho uri kurarira ngo jewe nibashika mu bwami uranyibuka, ndabizi urashikayo. Naho uri turavuga ngo iraguheze, ntiyaguheze. Uri imfura yayo, uri kinege cyayo, wewe ntiyoguheba. Ariko jewe kubera ibyo nakoze yondeba, kubera ibyaha nakoze yondeka. Ikindi atatu nawe nyine atuye nkatwe, niye kureka natwe we mubona uko abaye nambe ko natwe dukure hano hano. Ambwira ati tuzira ibyo twakoze twebwe turazira ibyo twagize gute. Ariko nshaka kuvuga iki, nimwiyumvire uyu amwizeye ariko arapfa, amwizeye nawe nyene ariko arataka, amwizeye nawe nyene nta cyizere akifitiye. Ariko aravuga ati data yampeze, yankuye kw'amaso, yandetse, none ngire gute? Urandekeshejwe n'iki Mana yanjye kumpeze? Ariko uri hano baravuga ati reka mfise amakuru, wewe ntiwohebwa. Arizera amenya ko naho ariko aravuga ko Imana imuhevye, ararara mu bwami bw'ijuru. Aramubwira ngo nanjye ndazeyo mu bwami bw'ijuru. Yesu aramubwira ngo uyu munsi nyene turarara.
none ndabaza uwawe ariko arataka, Yesu wawe ariko ararunga ko yazutse aracavuga ngo mpebeshejwe n'iki? Ijambo riratubwira ngo yicaye iburyo bwawe, yicaye iburyo, ubu niho yicaye. Uwo twizeye yicaye aho, kandi mu buryo bwo kwizera ijambo riratubwira ngo twicaranye nawe. None tunanirwa iki kwizera? Ubu jewe nararambawe byaraheze, nta kindi ntacyo kera kibiti n'ejo ngapfa hano hariho abantu basohama nkagira agisida yo gupfa no ku isambu y'umusohoka kandi ngo yapfuye yizera, yapfuye yizera. Ubu nta kintu kiretse kitari muri bibiliya cy'ushobora kwizera. Ibyo bindi ibifatika ibintu by'amafaranga fisa aho bibiri nimwaba mufise amakuru aho Dodomu yatunze mu minsi yabo, isanduku y'Uwiteka ihegeje kwitunga yirahiye umuntu, baravuga bati ntimukurikire nituve inyuma, barayihana baravuga ngo aha hantu hari umuntu yitwa Dodomu, ni umunyamahanga, ntagira ikimuvugira, we nahaza gupfa ntabwo aragomba pe n'umunyamahanga, si uwo mu biwacu mu yandi magambo, si uw'iwacu niyamwica apfa, n'ab'iwacu yamwica turabahita muyijyane muyibitse ngo bayibitse Pawulo ko muzosome Bibiliya ngo byamusabye amezi angahe gutura? Amezi 3 na Bibiliya imwandika ko ngo ni umutunzi mu mezi 3. None ugize ngo sinotura oya mubasaba abantu bafise amafaranga, mubabaze amafaranga bafise gutya baravuga bati siyo menshi, no amenshi bafise nayo ari mu mutwe, menshi bafise ari hano, baguma baraba ibintu biga amaporoje menshi ari hano, nayo biyumviye kuzobona sayo bafise mu mutwe. None mwebwe tunanijwe n'iko izere yabone natwe izere, aba bantu bo mw'isezerano rya kera baradukozeko, bamwizeye ataraboneka, bamwizeye ataraza, bamwizeye ataravuka, baramwizera baravuga ngo kukigereranyo uzi ikintu bakoze igakibagiye ariko reka ndagihetse kandi twateka Imana imbabazi n'abaranga ngo bafata ngo ntagaze w'intama ngo barawubaga, ngo bafata amaraso y'umwagazi ngo bayafika ku gishima ryabo, ngo baravuga ngo ari ikimenyetso cy'uko ubona aya maraso ni ibigo ruza kuba rufite gute rukize. None nimumbwire aba bantu bo mw'isezerano rya kera bacishijwe n'amaraso y'umwagazi w'intama uvuga ngo niyo yabakijije, mugabo baravuga ngo kwikimenyereza ari kimwe, ko Kristo ari nk'umwana w'intama, ayo maraso arashobora kudukiza. Ariko twebwe dufite amaraso ya Kristo, n'amaraso y'umwana w'Imana, z'intama ntiyabira ngo nta oya. None tunaniwe no kwizera ayo maraso yamenekeye ba sigako amaraso ariho sigako ngo abantu bakuteye sigako sigako
Imana ibahe